Kini kini ke maran ke berjengam ke belong ke cakarap, nantala ir ke klau ke berjengam bat ke ulum ke itenat akal lenti lani ke surok ke bandai. Nadu nanggal bi berasi ju syadu ke nang bak mana. Ni ke bakam itenat susu ke long ke wak simsang ke belong ke wei ni ki wak ke bahedu hapo Garo Hills District. Kawak simsang ke tu shelter nadu East Garo Hills District bat syadu South Garo Hills District. Haka polior ke ni ke wak ke jengut nama ke jungjur ke jong slap hendrai nalawan ke perempat kini ke wak ke khut bakah pernah itenat ha. Ngada syupai ikum bakawa semsang kamtut kani haju kala kolong bakadi ke jaka ke Ramadan hendai kani kawa katut sekiritor jongkari Bangladesh kai ke basngotan kalong bah kani kawa kum kiwe pat ke badan napo kadi kasi pat jantia kham tam me kum kawa khra kawa sherpi wala da kawa semsang ka ya lengba jongkan dong ba bak mara kani kawa khut ke itnat bha haka bangila banyu i hang ni ba baro alang jongkan kawa tong tangki klau ki berjengam bat khniat khsai ru ke badan siap ke bapen itenat ia kani kawa kaya ru na preng jong kanang bak mara haka ba silang jong kani kawa lemba jong ka jingking ki dan ki office trikam jong ka sarkar kum ka office jong deputy commissioner office jong superintendent of police bat ki di ki jaka trikam jong kani kanang ba jong ka South Garo Hills District. Kabak mara police station kadang road juga dengan wak simsang bat habdu dengan police station kadang road ke police station ke Bakarpang mula penyat deki kentai lani kata ke women police station harut juga wak simsang ki polis kila teru ya ke wika jika syongkai pengat ya ke pikil ai keteng ke Kapten William Swan Sangma Memorial Park kabla tei nam nak kamta u Kapten William Swan Sangma ubalong unung elam juga jat berdeu karu bakamjuru unung elam jong kejelah Kapten William Swan Sangma ulalong orang bak sipai jong ke Indian Army bat ulalong ru umatri rang bak menekong jong ke Jenla Meghalaya. Ulalong ru MDC haka pod jong ke Assam. Nang ta ulalong ru umatri haka pod jong ke Sokar Assam. Ulabat bun kikam kentup ru iga kam kum member jong ke Parlimen hapa Lok Sabha. Bat kum juru kum Governor jong ke Mizoram. Ini pak idan harut jong ke wak semsang ilong ipak ibret nre ilong pat ibi tenan akabala thung iki sentiu buat komjuru kita ki ding ki si ki papan pengat ya kan dikajak syongkai kham tap me ka polior ke bajur ke jeng shit jong ka sengi kanong bak bang mara kadi kadang bak ka barang ipngat ka barang iklut bat kamda depat bun ki kali kembabon hanang bak shlong bat kai pat kanong bak kam ju kamdan kajing sakot kali bat kamtam kalong kanong bak ka barang ikut ka barang isuba
pila ba yang ni ngai yang mata harut jong kawa simsang kawa ka bah tam hapo gar hills bar kalong kawa ka bah bah bar pi ba ka ka jungut nomor ba ka de ka posap mata ka polior kini kawa simsang ka ya naru jong kanong ba bakmara naru jong ka surok ba sinter jong ka surok ba pirong hapo bakmara kini i kini kawa ka bah bah bat ki pai ba nang sunong hande ki thu mata ka polior kamlong ban khwai nomor ba ka jungut ni talawan ki banai prem ki banai telang ki banai sindai khamtam kena kawa ka sungur baka itna ba rikawi ko ka manong ka pol bakalong kan long kan ni baka ni kawa kam tan setia ki ying lan ki pai khana ka balong ka wa khra apo nang ba shlong kawa ka khu ba bat baro saudong baro ardong dengan ni kawa kidan ki klau ki ba jengam wala kidan ki ying ki sam ru mi baki brukin bret jabo chain kawa wala kawa karena senda jo ki ying ki sam ba ka kawa asenda ru jong ka surok ka ai ka ba ila mi ni ka long ba la ki sarkar ka chimkhya ban pelong ki ka wa simsang kham ta be ki ruot jong ka kala ban sna de ki kinja ka chongkai kam ki pa bat ki wede let's ki brekin tu ki nong sang pate ki tu kan ka wa ban pe ya ka jing tana jong ka wa